Ket iti sabalimanen a parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Awan imposible kanayat. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, mayat diriknak ang nagtaray-taray dito arubayan. Itaman lang na makapagwat-watak akastoy. Nay, talaga gaya mapinaitulod ni Rosa dito tayo alsong atawid ni katugangak asufeng. Ay, maayat anak, iti dahi tang alsong. Kadakkelan nga tanday ta, karag iti amin anak itak. Mabasit itan lang iti may laklako iti pagaramidan iti alsong. Isu matlaas saan na pinaluspusan ni katugangak asufeng. Talaga nga inalman na atawidan. Good morning, gwapo Chairman Doming. Ha? Ay, good morning, Mat. Sami. Correction, gwapo Chairman. Silpam iti Jane, tinbunyag da kanyak anagan ko. Or Jane Latan. Anya? Sika talaga. Sayangam ti kinagwapo. Ay, excuse me manan. Napintasak. Sana ka nagwapo? Alawunin. Napintas ka. Nalapsat ka abalasang. Kan, na ang maabalasang iti away. Ano yan? Sumasag ka kan rumaraapak ngamin. Ay, puwera agaradon Tadak kabaalan ti agigam iti witi-wit. Saanan nga uso ti witi-wit ita? Adon ti di makinapagtalo. Awan. Speaking of pagtalon, kayat ko pa'y laang tinakaisigudan. Tay, makankantaan iti planting rice. Anya? Wan, nagmayat ti agseka ken agraap, nang runa no adot dumayo nga umaarado. Aradwan da ken limpyaan da, ti maraapan a kinulang. Panagtalon iti ununa na raytan. Mabiit itan ti agtalon. Ay, wan mo't kit di kun, Diyak kayatan ti agraap. Agladok dagiti kokok. Oray atan nalakalat pa nagmanicure mo. Wan mo't kit di Hay. Apa yan? Kalat alimiday tarupam. Ada problema, Chairman. Kat, nagasatak, tanaranaan ka dito'y arubayan nyo. No need ang mapanak pa ijay barangay office. Anyat problema maya? Ay, umay ka. Agtugaw ka iti ngarab ti alsong tapno makapagsarita taan na sayaan. Ay, nagmayate na pagtugawan. Nagdakil matanda ito'y alsong nyo, Chairman. Tawid ni katugangak asufing da ita. Tawidin tumot ta ni Rosa. Wow! Centennial atawid. Wait. Oh, anyaya ti problema. Ibaga mo, masulbar da ita. Ang dependimot ka diya, no anya da ita problema. Ay, nainlabak nga min, Chairman. Anya? Manilakit din ni Sami. Apay. Eh. Kanya trungrungi itam. Asino di kinasarsaritam? Ni man Sami? Ni bakla. Apay. Anyat imay na imbaga day jekan ka. Problema? Anya ti problema day chay? Kasla di namot ammo ti ag problema takanayon anaragsak. Na in love. Anya? Na in love iti pada na alalaki. Ay? Ang saan mo't akayat niya naka-inlaban na.
Taasino mat ngamin tinalimbong ti utak na alalaki, ti agayat iti pada na alalaki. Adalat tama Ay, jak lamamati. Nga agayat mo't dagi jay makitkita akakuykuyog dagi ti daddo maabakla dita. Nalabit, adal almanan dagi jay. Mabalin. Ay, sus. Ado, ti manang gundaway dita. Kat kaasila ang dagitay kaskin ni Sami akong di in love kadagiti pada da alalaki. Ba't kadi? Ado, ti magungundawayan. Lukwan lang nagiti padadamot la alalaki. Talaga mat. Kinja anak damanang sepa dita daya. Anya nga tinapasamak kan kuanay di Manila. Ay, woy. Kaasimot na dyan. Daksang gasat anagayat. Idi agbalaw, awan gaya man ti urnong na iti bangko. Takasano? Intal-talag na, jay ATM card na, jay bagbaga na nga asawa na. Di, inruar amin enday jay ti kwarta na, sana pinanawan. Kasi ngagpaiso. Saan na nagsubli di Manila? Wendom, manglukat ka no iti beauty shop na jay ili. Mangrugi manen Talaga kasta. Anda nagiti mangluko, ta damot ngamin palukaw. Mapan kay di barangay hall? Ay, wana, kasapulan. Ala, agar mo sarta nga rudan, taglabaak kalpasan na. Inton al-al daw ti papan mi ken ni nanang iji po ni Raria. Hala, sana bali ang maladaw kan nga umay dito opisina at adak mo't ditoy. Sige man nga rotanang tanay. Anda lang parsit ikamakam ko asuratan. Wen, mawatang ka. Di ka madanagan. Take your time, chairman na manugang ka. Anyan apa sa blog. Pwera pa sa blog. Sige nga rodan kat na daw may asiks Ay, makamukay lang ko man o sino na itasiksi. Sige, bayan. Bye. Good morning, Chairman. Good morning. Ay, po, may sursutak. Kagawa na kitan, Sammy. Allah, kasla sami-sami mo't nanday taawag yu kanyak. Ay, Sammy Jane, kunayo latan. Sammy Jane. One, capital S-A-M-M-Y. Sammy plus Jane equals Sammy Jane. Apaw, sinilpo mo ti Jane, ti Sammy anagan mo? Yes, promises. Ay, namararga. Ay, agrarman. Ala. Ay, si Kaman lat makaamon. Ay, nagsiksi kaminain. Thank you. Itamang pay. Anya ti maipaimiking ka. Nagpatulong ako kini Chairman Domi. Ang tada kayo mo tinadanong ko dito'y barangay office. Yuman ko man mo't kada kayo to'y problema. Anya dayta. Ala, ibaga Miss Sammy Jane. Ay lah. Naglokon. Talaga jak malapdan na ito Sana bale. At dani katuganga ka di barangay hall. Iridip ko labit. Uray tanalpas ko nito'y susurat. Iset ko ti alarm ko iti 30 minutos. Apag isunto ang mga dawak, sakbaya mapanak iti barangay hall. Nagranata
kita dito'y barangay office, Sammy. Long time no see. Juan, Amiga Flori. Kat, how are you? Ay, daytoy. Agpurgod akong dito'y nagbugsutan. Insin akong jay kinalibin ko ijay Manila. Ah? O, apa yan? Nagwapo ni Orlan, sinayang mo. Awan mako na agwapo no agnamnam aylat amuna. Agasem, senyorito dayjay. Paduduulan na kanayon. Oh? Uwan mat. Uray awan makikaskasan no kasjay. Iso pinanawa ko. Ay, sayang. Sayang at talaga ti kinagwapo na. Hanggang sikan ati mangbiyag iti pulos adi makatulong. Imbag ka ta, dinak na sikugan. Ha? Ay, Agasem, awan lang arod trabaho nan. Agsapol pa iti naimas asidana. Sa uray, agluto la ko maiti sangpetak no aggapo ak iti trabaho. Angam, awan, ta siyak to pahila ti agluto. Siyak ti aginaw, siyak ti aglaba. Ay, awanan. ay. Napuklan asadot? Naku namon. Iso nga, uray awan asawa di tanong mangbagan matlaang. Nagsurten. Isupay, ah? Si kaangay. Di ka pa'y mga asawa mat. Ay, allergic dita, mga asawa ako ng amiga. Makiasawa ko nam, ah! Ay, uwan anya. Saan gayam asikati mga asawa ta? Babae ka. Babae adamulag. Ha? Di nakman sutilan. Ah, anya gayam ti gagaram dito'y barangay office. Agpaarami dak iti barangay clearance. Agaplayak ngamin iti trabaho iti kabisera. Ay, wow! Agpada ta. Manglukatak mat iti beauty shop dita ili. Aya? Ay, apagiso. Siya akong ti alam amay sa beautician mo. Ah, Ah, nagrana kayo mo dito sa amin, Jane. Flore. ay, uwan, Chairman. Kagawad na kitan. Ni Duming ti Chairmanen. Oh, nanyamat ti masapol mo. Barangay clearance ko ma. Urayin nyo labitan di sekretarya ken Chairman Duming. Paumay dangatan. Maya, nagkadwa dagi di agpada abasted. Sana bastard ni Flore. Ah, Isutikas la nang bastard. Ta pinanawan na. Di kakabkabalay na kano ije Manila. Kasla-kastan ta syempre malidliday mo't lakit di ta inayat na mo't day jay. Ewan ka nga tanda. Ngam ag problema ni Doming kani Sammy. Di, apay aya ni Samay. Ah, agbiro ka no, iti pakiasawa na. Anya? Baliktad, bakla, ibagbaga na a babae. Ngam isumot agbiro nga rod iti lalaki. Ngam di namat nga rod kayat amabisto nga iso ti gusto unay. Kasano da ita? Nakiro. Maulawak Mildred ay na agparem ngem asino kumapay tibagaan ni Doming ang mga arem king kuana Kasta. Nikat. Ay, manayonan ti trabaho ni Doming. Akas barangay chairman do kasta nga agpabirok iti mga aram kan kuana. Dalaking kuanan ano mayat iti bagbagadaya sa amia bakla. Iti dakis na. Ang mga no isun ti mangaram kinisami. Anya? Tila ibang Ay sus. No kanayon ti baklay di barangay hall. Ang mga no adanto sa nanasayat ang masao dagiti tao. Ay, kat bagaam ni Doming Ay, talaga abagaak. Madadaal ti reputasyon na kas barangay chairman no kasta.
Sa nabala kanya ako na. Anya, Ah, si kangarod ti mangaram kinisame. ay, san mo ta? Siya akong timang tulong kinisame, ti kayat ko asawin. Day, mayat mo ti pa nagkuyog yung agodong same. Flore. Uwan, Rosa. Kuyugan nakman ni Amiga Flori. At dangamin mapan ko alaan iji Kapitolyo. Ay, kasta. Nang lukat kan sama ti beauty shop. Juan, ni Amiga Flori ti may sa beautician ko. Mangrugi kamin intong Domingo. Mayat na. Ay, umay kay tumat agpamanicure kan Chairman Doming, Rosa. Awan, umay kamin to. Agpatrimak tuman. Kano makapagpampanonotak. Pakulot ko tibok ko. Ay, Juan ay na. Da kayon to ti kaunaan a customer men. Wen, umay kamin to kan doming. Siya akong di kadwa ni Doming Emay. Oh, ay, thank you. Adamot la customer men kini Amiga Flori. Agpabarberak. No siya, sanak ngagpabarber, agpamanicure laeng. Ala! Nay, apay ngagrungit ka, Flore? Ay, awan, Chairman. Ay, kagawad gayam. Maray awat lang. Makaray awgayam tagpamanicure. Gapo, iti edad yun. Day ti pakaray awan ni Amiga. Ah, Ay, my dear Amiga. Pakiyawat mo man day ta basket nga ayan ti usarag nga agpukis. Okay. Dahito ay Miss Beauty. Oh, I like it. Ad naman na ma-inspire no kasta ti ibagbagam kanyak Amiga. Guwapo ka, Sammy. Gaputa babae iti panagriknam iti kinatao. Beauty kan sexy abalasan kas iti ibagbagam. Oh, talaga ma. ay, mayat man ti binulada siya. Ay, pangiliw-liwag iti dudukot. Ah, Narigat mo't nga minti ag-move on. ah, Malagip ko man nandiyan salbag nga inid idolok agwapo. Ay nga, lipatam day giant, Sammy Jane. Oh, ibagam ti kasta kanyak, idinto ta nakarkaro kapay adi makamove on. Sangsangitan pa ilajay sa dot, akin naliblib-in mo. Mayat ti pa nagtumpong yung agkadwa dito parlor mo, sa Hay, DJ. Agpada kayo nga ag-move on. Ay, Juan, nasa omon chairman. Agyamyaman na kini Amiga Flori. Takay kayat nakakadwaan ditoy. Iso agtinulong kami Anyaman ti pampanunutan nyo kan tatangan. Ni mandatang tinakapanunot iti daytoy. Bareng no umubra. Di kasano, agodong kayo. Uy, sa bagay, saan la na ti gagaraan may? Anda talaga gagarami iti munisipyo. Dumagas kami tulangan, ijayan da sa amay. Kasta. Mapan kami matkan na ng ijaponerarya. Apag-isaw, agsasarap tayo tulangan, ta mangal daw tayo iti restaurant. Wow! Agilibre kayo nga rod. Ay talaga yan. Angam na saan tayo ang makapagkukuyog? Ay talaga asaan ang tamapan kamin kan nanang. At dan sa paramidin nyo iti barangay hall. Bilinak pa di sekretarya. Ibagak ti aramidin na. Sige. O anya, nakarubat kan. Aguyog ta na rumar. Dagasak ni nanang. Sige. Ay, pasensya kayong Chairman, kagawad. Sinapsapa kong may dito'y barangay office. umay kami kumay, parloryaw. Apay Flore,
Kasla problemado ka pa lang. Talaga problemado Ngamin kat. Saan nakanasi ko ganyan kinalibin ko ije Manila. Itakit din ta. Takwa. Nasikuganak betan. Ha? Asino din nakasikogking ka? Dikwa. Di. Ne! Sambi. Kunak tumag. Ay nawaw. Nalpas mo't gaya man tigagarat ako madumeng. Ang problema gaputa. Panahon na kanon ni Sami. Isa ti amatiya si Kuko. Ay, dahil tanti sana mabalin. Dahil tati kagarak dito. Tulungan na ko ba? Masapol atak na lang di sambiti na ramid me. Pagbalidin niyo ko malalaki. Anya pagbalinan alalaki kat nagbatadan na malalaki. Di na mo nga mayak dito Di na mo nga umayak ang dawat ititulog yo. Iso tisong aglam mga. Sige, aglingad ka dita kabinet. Ay. Na kami, ti makaamo iti amata si Kugmaw. Aping ating tenggelendak matang kagawad. Chairman. Himbag, timay ka. Song batam ti saludsod mi iti wen. Tano saan? Todas mon. Isot isong batmaw. Anya tayo tayo sa lutsudin nyo. Takdaram di si Kug ni Flore, wano saan? Ha? Sumungbat ka iti wen. Takdiram wenno saan. Mabatuta ka no saan ti isong batmaw. Wanan. Kapilitan ng kagawad. Kasta ati bakla. Ang lalaki adi na oras. Ay. Ang yamot na dyan. Natagtaga-inap kumutan ni Sami abakla. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.